पणजे सेशन्स कोर्टान बीसीसीआयचे नवे 1 कोटीचे फंड स्कॅमात जीसीएचो अध्यक्ष चेतन, सेक्रेटरी बाळू, ट्रेजरर मुल्ला आणि आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराक अटकपूर्व जामीन दिलो. चौगूय हॅबिच्युअल ऑफेंडर. रक्कम तांणी खंय पार्क केल्या त्या रकमेची वसुली करपाक तांची कस्टोडियल चौकशी जाय म्हूण पोलिसांनी आर्ग्युमेंट घाल्लो. आरोपी ईओसीक सहकार्य करतात म्हूण तांकां कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिलो. निमणे म्हापशे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची मेडिकल सुप्रिटेंडंट जागी जाली. इतलो तेंप हॉस्पिटलाची ओव्हरफ्लो जाताली ती सिवेज तिणें साफ करून घेतली. आतां खंय त्या चेंबराचेर रेग्युलर नजर दवरतले. ती म्हणटा पेशंट खंय प्लास्टीक आनी बाकीच्यो गजाली ड्रेनांत उडयतात म्हूण सिवेज तुंबता. किडे पडिल्ली सिवेज मिडियान एक्सपोज केल्या उपरांत तिका जाग आयल्या. There was a problem about leaking chambers in the front of the hospital, and we have taken this issue and discussed it with all the persons concerned, and we have initiated measures. Today the water is not leaking, and we'll be continuing these measures. We'll be cleaning all the drains, and sewage tankers also are employed, which 2 per day will be employed, and the sewage will be removed. The pipelines are choked up because of most of the patients, they throw material like pads and bottles and other material in the drains, and this clogs up the drains and affects the functioning of the STP. So we are going to clean up the drains which has these materials also. Tomorrow labor also will be employed to clean the surroundings, and the place will be cleaned up, and the sewage problem also will be solved. कळंगुटे मेंगळूरच्या बिझनेसमॅनाक लुटपाचे केशींत आरोपी एक्टिव्हिस्ट दीपक गडेकाराक म्हापशेच्या सेशन्स कोर्टान बिरेस्तारा जामीन दिलो. गडेकार मुख्य आरोपी. पुलिसांनी 10 लाखांचे नवे नोटीचे रॉबरींत गडेकारा सयत 2 कॉन्स्टेबलांकय धरिल्ले. तिगांकय म्हापशेचे जेएमएफसी कोर्टान 10 दिसांची कस्टडी दिल्ली. दीपक जामिनाक सेशन्स कोर्टांत गेल्लो. ह्या केशींत 1.5 लाखाचो हात मारला म्हूण एका पीआयचेंय नांव येता. My client Deepak Gadekar has been granted conditional bail. Surety amount has been put at 20,000, and other conditions like not to leave state of Goa, not to tamper with the evidence. That's all. Give a break.